Ekipa Serbian Timesa danas je ovde u Arizoni, na vojnom aerodromu u gradiću Messi, gde ćemo imati ekskluzivnu priliku da kao prvi srpski i američki mediji letimo avionom kojim su spašavani američki piloti iz okupirane Srbije 1944. godine. Avion modela C-47 ili C-47 je tu pred nama. Može sa sobom u nebo povesti 12 putnika, a 2 reportera Serbian Timesa će biti među njima. Operacija Halijard je kodno ime za akciju spašavanja preko 500 savezničkih pilota i članova posada, mahom Amerikanaca, tokom leta i jeseni 1944. godine. U spomen na ovu akciju, 2015. je osnovana Halijard fondacija, na čijem čelu se nalazi John Capello, bivši američki borbeni pilot i diplomata, koji prve informacije o njoj dobija sasvim slučajno, tokom svog službovanja u američkoj ambasadi u Beogradu 2007. godine. My name's John Capello. I'm the president of the Halyard Mission Foundation. And before I say any more, I'm going to start with a short 5-minute video that explains why I'm here. In the whirlwind of World War II, a large number of American servicemen found themselves behind enemy lines. Many failed to escape capture. Yet some, thanks to the great sacrifices of local patriots, were successfully hidden. Većina spašenih pilota se našla iza neprijateljskih linija nakon što je oborena tokom i posle bombardovanja naftnih polja u okolini rumunskog grada Ploešti, tada najvećeg izvora energenata nemačke vojske. Srpski narod i jedinice pod komandom Draže Mihajlovića nisu dozvolili da oni padnu u ruke Nemaca, a najveći deo Halijard operacije izveden je sa jedne livade kraj sela Pranjani u saradnji sa američkom špijunskom agencijom OSS, iz koje će posle rata nastati ona druga, poznatija kao CIA. This is Pavlija Papić. She told me stories about how she brought water to the airmen. Dragan Vidikovic, she told me the radio operator set up his radio in his house, and they told me these stories, and I understood immediately how important this story was. Predavanje je podsjetilo prisutne na ovaj prilično skriveni deo američko-srpske istorije, a zatim ih upoznalo sa ciljevima Halijard fondacije, koja je već organizovala humanitarne akcije u Srbiji i Republici Srpskoj, a zahvaljujući kojoj je nikao i memorijalni centar i sportski aerodrom u Pranjanima. Nakon toga usledile su pripreme za let autentičnim avionom koji je korišten u operaciji Halijard. Pre nego što smo se uputili u visine, od nas je traženo da potpišemo da letimo na sopstvenu odgovornost i da ćemo se prilikom leta pridržavati svih instrukcija koje smo dobili. Da bismo se što više uživali u uloge, obukli smo i avijatičarske uniforme. Ne baš iste kakve su nosili američki piloti u Drugom svetskom ratu, ali uniformama se u zube ne gleda. Da ne bi pomislili kako su vojnici za vreme Drugog svjetskog rata leteli zavaljeni u fotelje i čitali magazine u svetlo stilskih lampi, moramo da napomenemo da su početkom 1950-ih ovi avioni povučeni iz vojnog saobraćaja, te poput ovog nastavili život kao komercijalne civilne letelice za potrebe avanturista i onih sa malo dubljim džepom. Dobar dan. Let's see, I have to face that way. You too? I'll sit here. Find your seat. Oops. You want this one? Ovo je ulaz u avion modela C-47 ili C-47, kojim su, zahvaljujući jugoslovenskoj vojsci u otadžbini, spašavani američki piloti, njih preko 500 iz okupirane Srbije i Jugoslavije. Imamo i neke drugare s kojima ćemo zajedno da letimo. Idemo na ukrcavanje. Hello guys.
sedišta na kome sedimo nisu ona originalna iz 1944. Onda, nakon malo dužeg rolanja pistom, avion je poleteo u nebo preko obronaka Crvene planine, koja okružuje ravničarski pustinski pejsaž u kome leže urbani centri Phoenix i Scottsdale. Da ne bi smetali gospodin Milodina, posvećemo kolegu. Naravno, reportažu, celu emisiju sa ove naše avanture ćete moći da gledate za dan ili dva. Posada opuštena kao da vozi neki najmoderniji model aviona, a ne krntiju, pod znacima navoda, staru 80 godina. Aviobaza u Mesi nije slučajno izabrana za mesto okupljanja. Naime, u neposrednoj okolini žive neki od potomaka avijatičara spašenih u Halyard misiji. Okay, my name is Ted Byfield. Moje ime je Ted Byfield. Ja sam sin Floyda Byfielda, koji je bio mitraljezac bombardera B-24 koji je oboren iznad Srbije, Jugoslavije u to vreme, i koji je bio zbrinut od strane četničkih snaga. On je proveo 99 dana iza neprijateljskih linija, što je sjajna priča o kojoj ja trenutno pišem knjigu. Od tih 99 dana i Halyard misiji, tokom koje je spasen. Bio sam u Srbiji 2019. na 75. godišnjici operacije Halyard u Pranjanima. Pre toga sam upoznao Johna Capela i pročitao knjigu Zaboravljenih 500. U Srbiji sam sreo 3 porodice koje su bile u kontaktu sa mojim ocem. Imali smo divnu razmenu emocija. Podsjetili se onoga kroz što su prošli njihovi preci i moj otac. Bio sam i na porodičnoj farmi u blizini Aleksandrovca, gde je moj otac iskočio iz aviona. Neverovatno iskustvo. Because I read the book, the Forgotten 500, and so that's how I got in contact with John. When I arrived in Serbia, John had made arrangements with 3 particular families that had direct contact with my father. They were second generation, but I got to meet them and we had an exchange of some feelings that are indescribable because of what their relatives went through and what my dad went through. It was very, very interesting. I went to one of the family's farms near Aleksandrovac in Serbia to the place where my father was taken after he bailed out. It was totally amazing. Šta mislite, u čemu je važnost Halyard misije za američki narod? Halyard mission for American people. Ne mogu da govorim u ime svih Amerikanaca, ali mogu da kažem za sebe. Da četničke snage nisu spasile mog oca, ja danas ne bih bio ovde. Osjećam da dugujem mnogo srpskom narodu i četnicima i želim da ispričam tu priču o ostatku Amerike i celom svetu. Želim da kažem o tome kako su stvar napravili četnici, jer oni su dali zaista sve što su imali da bi spasili te američke avijatičare i ja im dugujem mnogo zbog toga. I want to tell the story how the Chetniks performed the services for the Americans. They gave everything they had to save these American airmen, and I owe them a lot for that. One more question. Kako ste se osjećali kada je NATO bombardovao Srbiju 1999. godine? To je tada bila politička situacija zbog Miloševića i njegovog režima i teško je odgovoriti na to pitanje. Pričao sam sa Srbima o tome, oni ne zameraju nama, običnim Amerikancima. Znam da je mnogo civila poginulo po gradovima. Bio sam u Beogradu, video sam uništenu infrastrukturu i zgrade koje i dalje stoje tako. Mislim da to služi kao podsjetnik. Ali ono što sam čuo od ljudi tamo jeste da oni nemaju ništa protiv Amerikanaca. I know that there were a lot of civilians killed. I've been to the towns where they were. I've been to Belgrade and seen the destruction of the communication facilities, and it's still in that form. I think it's a reminder. But as far as the Serbs that I talk to, they don't hold it against Americans at all. That's the feeling that I got.
Ste osetili nikakav osvetnički nagon među Srbima? I think Ne, oni imaju mnogo toga protiv Billa Clintona, ali ne i protiv Amerikanaca. To je ključna priča, oni ne vole Clintona i ja mislim da to ima mnogo veze sa Kosovom i formiranjem nove nacije na teritoriji Srbije. Znam da je to gorka tačka za sve Srbe, ali to je politika. I think that's a sore spot with the Serbians for sure. But that's politics. Thank you so much. You're welcome. Oh, I appreciate you all. Da li nam možete reći kakve veze vi imate sa misijom Halijard? I'd be glad to. My name is Paul Ime je Moore. Paul Moore i ja sam sin Roberta Paula Mora, koji je oboren iznad Jugoslavije 5. aprila 1944. godine. On je bio mitraljezac na bombarderu B-17 i bio je toliko zahvalan srpskom narodu i četnicima na tome kako su bili sjajni i bukvalno spasili njegov život i život njegove posade i sakrili ga da ga ne uhvate Nemci. And keeping him from being captured by the Germans. I literally Ja owe my bukvalno life dugujem moj to the život Serbian srpskom people. narodu i And onome what što they've su done for učinili my za mog father. oca. He always On je uvek spoke govorio o highly tome of kako su ga how dočekali i tretirali tamo. living off Živeo je goat na milk kozjem and mleku, goat cheese siru and i bread. domaćem And hlebu. it was very simple Jedan life. jednostavan, ali He had a very vredan život. valuable life. He On se knew osjećao the među njima connection baš kao with da je those deo families porodice were i bio je tight, veoma and they zahvalan na tome. brought him and I the kada su American napravili just pistu usred like ničega they da were bi part tu of their own sleteli family. C-47 avioni pod okriljem noći, usred nemačke okupacije, sve da bi spasili naše avijatičare, ti Srbi su zaista pokazali koliko su hrabri ljudi bili. Under the cover of German occupation in the area and get them out to safety, the Serbians were brave, brave people. Koliko znate o životu vašeg oca za vreme boravka u Srbiji? Growing up, Tokom mog odrastanja moj otac nije govorio mnogo o tome, kao ni njegovi saborci. Čuvao je to za sebe. Naravno, nije ni smeo da govori, jer je sve to bila vojna tajna do 1995. godine. Oni su bili zakleti na ćutanje, tako da mi zaista nismo znali puno o tome. Ostalo je sve sakriveno i potisnuto. A onda je počeo da priča o tome i zato je divno biti danas ovde u ovoj bazi, jer je upravo Jeff Cook, upravnik ove baze, svojevremeno intervjuisao preživele avijatičare, među njima i mog oca, i uspeo da ih otvori, da iz njih izvuče ono o čemu su ćutali pola veka. Mi, članovi porodice, bili smo u šoku. Nismo mogli da verujemo kada smo čuli neke stvari, jer te priče nikada pre toga nismo čuli. Poput mnogih od njih i ja sam tada počeo da istražujem i učim o iskustvima mog oca sa četnicima i sa srpskim narodom. Sećam se da smo i pre toga u našoj kući, u Stortu, slavili godišnjicu njegovog spašavanja od strane Srba u aprilu 1944. godine. Takođe, ostalo nam je i dosta dokumentacije i fotografija koje su tada snimljene, uključujući i ovu, gde se vidi kako su seljaci mog oca i njegovu posadu krili na seniku u štali. Ovo je ta čuvena fotografija koja je postala deo istorije, a ovaj gospodin, drugi s leva, sa crnom kosom je moj otac, Robert Paul Moore. To je testament o onome što su Srbi radili da ga zaštite. With all the dark hair is my dad, Robert Moore, hiding off in that hayloft in Serbia. It's quite a testament to what they did to protect him. Dad's talking about just before he's going to bail out. Moj otac ovde govori o trenucima kada je spasen. Intervjuisan je upravo ovde, u bazi u Mesi. Kako ste se osjećali tokom NATO bombardovanja Srbije? Znate, bili smo ljuti zato što su Srbi bili nepravedno bombardovani. Znali smo kakvi su to divni ljudi, porodični. I taj tretman koji su imali tih godina nam je vrlo teško pao, pogotovo mom ocu. Mi smo zbog oca osjećali tu neku duboku vezanost za srpski narod. I ako bi im bila nanesena neka šteta, mi smo se osjećali lično napadnutima. And we felt a strong connection there. So if any harm came to them, we felt personally attacked. Ajde.
John Capello, osnivač i predsjednik Halyard fondacije. Ovde smo danas u Arizoni gde ćemo leteti ovim avionom. U čemu je važnost Halyard misije za američku istoriju? Halyard misija je predstavljala spas za više od 500 američkih avijatičara tokom Drugog svjetskog rata iz okupirane Srbije. Ovo je priča koja nije ispričana predugo, a važna je na mnogo nivoa. Iz perspektive istorije, iz vojnog ugla, jer tokom nje nije bilo ni jednog izgubljenog života, ali i na ličnom nivou to je priča o hrabrosti, časti i žrtvovanju i jednih i drugih. Amerikanaca koji su leteli u opasnoj misiji i srpskog naroda koji ih je spašavao. Bez generala Mihajlovića i njegovih snaga ovi ljudi ne bi bili spašeni. Ova priča je ne samo važan deo istorije, nego i simbol odnosa Sjedinjenih država i Srbije, kao i američkog i srpskog naroda. Pitali smo gospodina Capella da li je siguran da će ovaj avion moći da poleti, zatim i da li misli da će fondacija pomoći da se premoste srpsko-američki problemi iz bliže istorije. Sigurno. 1990. su bile teške na mnogo načina, naročito za naše odnose. Bio je to poremećaj koji ne odslikava prave odnose Srbije i Sjedinjenih država. A stvari poput Halyard misije pokazuju pravu prirodu. Istorijski, Sjedinjene države i Srbija su vrlo tesno povezane. Prošle godine je bilo 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa. I ako pogledate, od Prvog svjetskog rata, zatim perioda između dva rata, Drugog svjetskog, čak i u vreme Hladnog rata, ti odnosi su bili bliski. Even during the Cold War or early in the Cold War. I mean, so our relationship is based on a strong historic connection that is worth talking about. Yes, I've lived in Belgrade now pretty consistently. Ja živim u Beogradu sada, konstantno već 3 godine, ali neprestano idem tamo od 2007. godine, kada sam počeo da radim u američkoj ambasadi. Nikada nisam imao negativno iskustvo u Srbiji. Čak i kada smo imali nesuglasice ili kada su ljudi pitali šta se dešavalo tokom 1990-ih ili Drugog svjetskog rata, uvek je to bila obostrana razmena mišljenja, vrlo pozitivna i puna poštovanja i mislim da takvi odnosi moraju da se nastave. Nenad Milošević sa nama, član odbora Halyard fondacije. Nenade, današnji događaj je značajan po mnogo osnova. A kakva su iskustva tvoja kao nekoga ko dugo živi u Americi? Koliko Amerikanci, a koliko Srbi koji žive u Americi ili ti Amerikanci srpskog porekla znaju o Halyard misiji i onome što vezuje srpsku i američku istoriju? Nažalost, naši ljudi su jako slabo upoznati sa Halyard misijom. Jedna od ciljeva Halyard misije jeste da upoznamo naše ljude sa istorijskim događajem. Ovaj današnji event u Arizoni gdje ćemo da letimo sa avionom koji je učestvovao u akciji, koji je stvarno sleteo 1944. na Gal i u kome sad trenutno sedimo, koji je sletao na Galović polje i koji je spasio te američke pilote. Nadam se da će prineti i obogatiti, da kažemo, to jedno iskustvo naše i omogućiti ljudima da se više i bolje upoznaju sa značajem te operacije koja je bila, nažalost, stavljena sa strane skoro 50 godina, ali sad se trudimo mi kao Halyard misije da to iznesemo napolje i da pokažemo koji je značaj srpske nacije za američko-srpske prijateljstvo i odnose i političke i socijalne i svakom drugom smislu. Halyard misija je završila u srpskim udžbenicima. Da li ti misliš da će jednog dana i američka deca iz knjiga i u školama na časovima učiti ovo? Ja se iskreno nadam, to je jedan od ciljeva Halyard misije, da svaki član Halyard misije, ja, John, koji živimo u Americi, da idemo na predavanje našoj deci, da određenom u školskim projektima, da odemo i da prikažemo video, da kao što je današnja prezentacija bila, da u svakoj školi, svako ima projekat, da pokušamo to da uradimo. Jedna od stvari koje smo mi pokušali isto da uradimo jeste napravimo mali buklet, da to buklet dostavimo na svaki sto, svakog senatora, svakog kongresmena, svakog governora, da svuda se to čuje o ovoj misiji, pošto nažalost to je bilo stavljeno sa strane. Jedan od ciljeva
naše fondacije u Americi jeste da što više i na što jači način prezentujemo tu jednu fantastičnu istorijsku činjenicu koja je nažalost bila stavljena sa strane. Ranko Ristić, vlasnik kompanije Zastava Arms USA, sponzora današnjeg događaja. Ranko, kakav je značaj Halijard misije u odnosima srpskog i američkog naroda nekad i danas? Pa, Halijard misija je samo jedan od primjera srpsko-američkog prijateljstva koje ide još od Prvog svjetskog rata, možda i prije. Ove godine je već 140 godina od diplomatskih odnosa Srbije i Amerike. Zastava Arms USA je postala strateški partner Halijard misije prošlog ljeta u avgustu. I u septembru smo već počeli sa prvim događajima, izložbama gdje smo promovisali Halijard misiju i u Srbiji i u Americi. Ali glavni nam je cilj, pošto je srpska vlada već dosta uradila da pomogne Halijard misiji u Srbiji. Već se Halijard misija nalazi u udžbenicima i ima memorialni centar u Pranjanima. Naš zadatak kao američke firme i mene kao Amerikanca srpskog porijekla je zadatak da prikažemo ovu priču u Americi. Amerika je, kao što znate, ima 320-30 miliona ljudi i ova misija je potpuno nepoznata. Da li je moguće promijeniti te negativne emocije koje datiraju od NATO bombardovanja 1999. ovakvim pričama koje podsjećaju na zajedničku blistavu istoriju? Pa da mislimo da nije moguće, Zastava Arms USA ne bi se ni uključila u ovu akciju. Znači, ako imamo 140 godina diplomatskih odnosa, a 90. su trajale samo nekoliko godina i 90. ne možemo da ignorišemo. Dosta je se negativnih stvari desilo 90. i nepravde prema Srbiji i srpskom narodu, ali srpski narod je jedan od rijetkih u regionu koji može da se pohvali prijateljstvom sa Amerikom još od prije 90. Evo ova priča o spašavanju 512 američkih pilota, nijedan drugi narod ne može da se pohvali. Čujem priču i čak i familija američkih pilota koji su se pitali šta da su ti piloti pali samo nekoliko kilometara dalje, recimo u susjedne republike bivše Jugoslavije, oni ne bi bili spašeni. Znači, upoznali smo i gospodina koji je bio zarobljen i kojeg su te snage koje su bile sa nacistima su predale tog pilota njemačkim snagama i oni su ga vodili sa sobom sve maltene do Berlina. Čovjek je mučen, ali preživio je. Međutim, priče koje čujemo o gostoprimstvu srpskog naroda prema ovim pilotima je nešto što je njima toliko značajno, gdje su familije hranile te pilote, uzimale hranu svoje djece da bi ti piloti mogli biti prehranjeni i sve su davali što su imali u tom momentu tim pilotima. I to je nešto čime mi Srbi možemo da se pohvalimo i što treba da kažemo tu priču. I ona će, ja mislim, toliko biti snažna i kod američkog naroda i kod srpskog da će prevazići te negativne događaje 90. Iako Bog da se više nikad ne ponove. U vojnoj bazi u Arizoni imali smo i prijatne susrete sa ljudima srpskog porekla koji su rođeni u Americi, ali nikada nisu zaboravili ko su i odakle potiču. Jedan od takvih je i Steva Slepčević. Moje ime je Steva Slepčević. Ja sam Srbo-Amerikanac. Rođen sam ovde, u Akronu, Ohio. I mislim da je jedna od najvažnijih stvari u vezi Halijard misije, a ja sam tu priču čuo od mog oca, jer je ona važna za to kako su moji roditelji emigrirali u Ameriku i kroz šta je moja porodica prošla za vreme komunizma i tokom rata, kada su svi moji deda stričevi ubijeni na božićno veče za porodičnim stolom, kao članovi pokreta otpora. I zato kao pripadnik prve generacije koja je rođena u Sjedinjenim državama, ja mislim da je veoma važno da moju decu naučim istoriji, kao i moje američke prijatelje, jer na kraju dana ja sam Amerikanac, ali moji koreni su u Srbiji.
Mislim da je ovakav vid edukacije kroz izložbe, predavanja, muzeje ključan za istoriju kako Amerike, tako i Srbije. I to je deo moje buduće misije, da upoznam i aktiviram ljude, da proširimo ovu priču što dalje i učinim je delom takođe i američke istorije. Activate people, get people involved, and make this part of our American history here as well. You're a pro, buddy. Is that good? Okay. John, could you tell us more about partnership of Halyard Mission and Zastava Arms USA? Sure. For the Halyard Mission Foundation, it's really important to establish strong connections and strong relationships. Support comes in different fashions. It comes in the form of building networks and organization, and it comes in terms of financial support. And the great things about our relationship with Zastava Arms is we've developed a strategic relationship that covers both of those things. So through the support that Zastava Arms USA and Ranko has presented us, we're able to do things like we did today, to be able to come to fly on a living piece of history. And so that means a lot. It allows us to commemorate the past, build relations based on our historic connections. So Ranko, what is the goal of Zastava Arms in this kind of? But goal is as a Serbian brand in the United States, there's no better way than to support the foundation that's promoting good relationship between the United States and Serbia. On a personal level, as a Serbian American, I feel honored to be here today, and to fly on the exact same plane that participated in the Halyard mission with the family members of rescued airmen. It's something that only a few people can say that they've done it in their lifetimes. And Zastava Arms USA will continue supporting Halyard mission, and the end goal is to tell the story here in the United States. As John previously said, the United States has 330 million people, so we have a big job to do, and I invite all other companies, especially that are owned by Serbian Americans, to get involved and help the mission. So the goal is to be a part of the history and the part of future. The future. Yes, exactly. Absolutely. Thank you. Piloti po pravilu Mali ljudi. niski i lagani, da bi mogli da manipulišu ovako suženom prostoru. Ja sam mojom visinom, a boga mi i dužinom jedva provlačim. Kamera se nekako i provukla, ali kamerman nikako malo teže. Tu su dva pilota. Tu je kontrolna tabla. I mnoštvo instrumenata i prekidača i poluga. With the same plane. It's part of plateau. Očima zasijale su suze. It's very Veoma slično kao kad sam hodao Galovića poljem i Pranjanima u Srbiji, tako se osjećam i sada u ovom avionu. Mislim o mom ocu, o tome koliko li je bio srećan kada je ušao u američki avion nakon 3 meseca provedena u Srbiji. O tome sam razmišljao. I velika je čast za mene biti u ovom istom avionu danas. Veoma je potresno. How happy he was to get on an American plane and get out of that 3 months that he spent there. Yeah, that's what I was thinking about. That's what I felt, and it's a great honor to do this to me. You know, I think it's a great honor. Thank you for sharing this. Yeah, it's very heartfelt. Yeah. Thank you. Thank you for being here. Vožnja ovim avionom je
deo istorije i to je ono kako se mi danas osjećamo ovde. Između ostalog, zahvaljujući tome što su sa nama ljudi koji su takođe deo istorije, što su sa nama potomci pilota koje je srpski narod i jugoslovenska vojska u otadžbini spašavala za vreme trajanja rata, okupacije, rizikovala svoje živote u vreme kad se za jednog skrivenog pilota ili za jednog ubijenog ili ranjenog nemačkog vojnika u Srbiji streljalo 100 njenih građana. Naša je obaveza, naravno, i kao medija da govorimo o nečemu što je u priličnoj meri bio jedan zabranjeni i zaboravljeni deo američke istorije. Sada nas prekida gospodin, naš domaćin ovde, inače ratni veteran iz Vijetnama. Spremamo se za sletanje, tako da ćemo prekinuti snimanje za trenutak. After we land, I'm going to go out and do something, and then I'll come back in and get all you guys off, okay? Dobili smo instrukcije šta da radimo u trenucima dok ovaj avion bude sletao. Ovo nije običan avion i ovakvi avioni ne lete baš svaki dan. Američka avijacija je uložila mnogo novca ne bi li očuvala ovaj u velikoj meri muzejski primerak, jedan od retkih aviona ovog tipa koji i dalje leti. Nakon ovog leta predviđena su još 2 komercijalna leta za ljubitelje istorije, za ljubitelje old-timera kakav je ovaj u kome se upravo nalazimo. Sa nama su ovde u avionu i predstavnici srpske zajednice s kojima smo imali prilike da razgovaramo, srpske zajednice koja živi ovde u Phoenixu, u Arizoni i okolini. Bilo je danas dosta suza, bilo je dosta uspomena. Ljudi čiji su očevi spašavani u ovakvim avionima, ljudi čije su očeve spasili srpski seljaci i srpski ratnici, prisjećali su se tih dana sa mnogo emocija i mi zajedno sa njima, naravno. Ako se može izvući nekakav zaključak posle današnjeg dana, to je da Srbija i Amerika imaju, svakako se može reći, blistavu istoriju savezništva od 2 svetska rata. Samo ćemo podsjetiti da je srpska zastava bila prva zastava jedne druge zemlje koja se vijorila iznad Bele kuće za vreme Prvog svetskog rata, a da je akcija spašavanja, operacija Halijard, bila najveća akcija spašavanja američkih pilota u oba svetska rata i nju su izvršili sa jedne strane pripadnici jugoslovenske vojske u otadžbini, a sa druge strane u velikoj meri ljudi srpskog porekla, Amerikanci srpskog porekla koji su u to vreme bili u službi američke vojske i avijacija, koji su se dobrovoljno poput Nika Lalića, Đorđa Musulina ili Đorđa Vojnovića javili da učestvuju u operaciji spašavanja pilota iz njihove otadžbine. Dugujemo tim ljudima da učinimo sve da budućnost američko-srpskih odnosa bude bolja nego što je ona koju pamtimo, naročito od 90. godina, od nesrećnog NATO bombardovanja, koje naravno ne smemo zaboraviti, ali moramo učiniti sve da naša deca i američka deca saznaju po nešto od ove slavne istorije, ne bili u budućnosti razvijali normalne prijateljske odnose. Ja mislim da smo na dobrom putu da to učinimo. Halijard misija je već ušla u srpske udžbenike, a kako trenutno stvari stoje, postoji velika šansa da će Halijard misija i taj jedan fenomenalan podvig koji je prošao bez izgubljenog života, što je značajno napomenuti, da će uskoro završiti i u američkim udžbenicima i da će američka deca biti u prilici da uče o našoj zajedničkoj slavnoj istoriji, srpskoj i američkoj.